ma nipa sumasi na nipa sumasi so oba obeye ne minister mebusa wo delegate say ye ne minister wi a emfaso be na obenya obi se to aba ma me na me ba meye o MP running mate say no running mate a wo mfaso be na wo delegate obenya enti aba na ye kwakoto no about our interest ye ntoma kendi kwa me akompeko Japan one na demonstrate obetima bi adwuma or the biggest coal store in Africa, or steel plants, or Man FM, or Ash FM, or Net2 TV, or NAP Radio, or Supercare, or Fruitland, or Numa Bebre, one plug Ghana, Mabunu Baburu 7,000. Say Nipan baby a dunu, a Numa Sam, and Nadia, economy the intimate fanya politics be George, me Busawasem. Say a mistake, a kotua bayi candidate beer. Ye koja Ghana for Nima IMF they are saying Yakoka. Are you going to ask for an extension of IMF and I say Baba can Ghana for the Bible chum? Ye ntimi nka bi. Ye mistake eto abama candidate bia. Ye koja Ghana for Nima the exchange rate ye be kan che Ghana for ye ba ye the dollar be kwa koja 13 cedis and I say ba ye beto so. Ye be kan che Ghana for ye ba petrol ye beto so. Gold for oil and e dia na ye maye. And your candidate who are MPP say mistake kuina yet mean your manifesto 2024 because one obeka do nanado na achievement free education 2020 and toaba so we first 2020 free education and toaba and yempe candidate that is honorable Kennedy Kwame Akompeko Japan Ghana for say we kukuduru for we yakunafo aja oni bia danfo we bema we bie nyuma timi semo we dey and the program na for bono for and the Ken Flash the Ken's Plus and the between Bonofo, more person, more friend number, Yanemu Bedin Koma, special delegates, yes, but be doing the delegates, and as for na me can't seem be an opera mistro. Oh, yeah, Mammy out fee. Now, couldn't a delegate and you may be fear. Chenetanasi. One man in Sue, a jolly, 1 man a Germany with a Mura, November 14th. One hour to Abamano. So I'm working in Japan, the kind of Mura. So I'm going to make in Japan, I'm here major. Because your banner oku school, and you can Japan university on your Jumanya. Your banner or quite technical university, and you can Japan we are on your Jumanya. We are bear man so now you don't see a delegate here. A dear son, honey, Juan Akoto Abamano. So Bonnie Puffin and you can I need them about Tafro. Okay. Catch and say, one to my kenna, and you because you buy your baby school. Onye juma de enye ti yesremu se oyire a delegate here and then nkasa on behalf of honorable Ken se okunu so a delegate here and then so nkasa on behalf of honorable Ken na emma obi ankoto na ba ense no safo unim se bema ade efe ne se we MPP delegate na bosomi aso oba eko school no acho check na oyire akoyisika aye shop akutu oba school fees nya fe na oba because of a towers constituency woman organizer and come me ban because my friend chairman say MP beba MP so say or cabinet meeting we are obefa so akwa yi obeba na ke say wa say abrabo no na da bia na we asa akwa no we na results papa man hwede wanim ye kire wo yire ono abuken so oba ma odwuma okay am waye now also why a bema number is 0278 so you delegate and as WhatsApp higher do better platform no where they edim komoso titu ye nuamo bono for say amali teacher kan no modo yeso domo pa. Yeah, that's it. We are Shabula CC, not the Ken Splash, you may know at the sea. Now, Yankai at for say, yeah, live, Sumpa Sunyani 98.9 FM, Sumpa Sunyani 98.9 FM, and after Sumpa in Kranza 90.7, Sumpa in Kranza 90.7, now Sumpa Kumasi 93.1 FM, so Kumasi. Obviously, live or Terawan TV, so yeah, live now for Sumpa TV, so yeah, live after so called Facebook, Sumpa 93.1 Facebook, and a YouTube, so Sumpa TV. At same time, of course, Strong Voice Network. A thing you did me the Facebook and YouTube pages now. All channel now share. Now also subscribe to channel so that there is a program BRC to be a notification. They just message you all the back in come.
Minya George atenase na answer na George bebem no ye wo adofo bi wo ha omo delegate ewo Doma East na pese enomo Doma East for ni wie a na fe na ma Minya George ene organizer ene coordinator mo abemo enti said e be kan no the message my 0598551383 na me ka say ye bie phone lines no na wo fra achede bi ho especially say we market woman so ye market woman achede you nua bema baako ye friend masa na enen nansa any birthday ono say me mun dia o say friend na masa na masa no say oba bi obe free program first 5 calls am we ema am di girls you market o achede bi emamo enti no say on train mail phone na train mail phone e be phone lines na mo free 0543989989 yam call YouTube nen ka message be me no miensa bi na me no memma no atenase Akon George I say I love this man so much. He is doing well. Also, yeah, that's it. Delegate should wise up. They should think of They should think of who will fulfill promises in the lovers of the grassroots. Okay, also yeah, that's it. Patrick Amuzu or say I'm watching. Patrick Amuzu, OD free Italy. Also say also yeah, that's it. Edward Opon or say Kennedy. The nation builder also here does also please the number again number no ye so we delegate now person join strong voice network team now for 0278 888868 after so person do WhatsApp message so ba 0598 551383 mina bema akwaba ebacho bibia boko de na me adom boko we do mama embushi e pa number udin say by microphone mama. But what did you say? Pacho, your friend Inkum Ransford. Pacho. But what constituency by? Pacho, me Doma East. Pacho. Okay, and then do Abaha Numre. Numre de honorable kind of the me Abaha Numre. When I invite you, Sabra. Pacho, me ana me base me babe Kasai Fidiso. I'm a union delegate for. Oh, until you're delegate. Pacho. Okay, see. Pacho, me Doma East. Okay. Me electoral area coordinator Brony Chrome Beposo. Okay. Electoral area. Okay. Nti me ana mete say nemo be programming. Okay. Yes meba. Na ma bebo honorable kan hu dewro akire me nuanum delegate. Okay. I wo domais. Omom wo bono ha ne Ghana man nyinam. Say ye nyina no yenim honorable kan ndwuma. Ni ndwuma pa wa ye. Na ne edikan mesre Yura MP our domais. Okay. Ene ye chairman MP honorable for Aprekuchum Berma. Okay. Ene ye chairman Alaji Dauda. Okay. Say yes Romo. Say si ade omo no wie omo fam de. Okay. Ye super delegate. Yeah. Omo wie. Okay. Say si ano omo de nipa num no abreye. Yeah. Ewo constituency. Nti me ni amesro omo ne say. Yeah. We de omo de abreye wie nti omo njaye. Okay. Na ye ni agoro. Yesere omo ewi omo de nti omo njae mae na babi edu no yeso no ye ni agoro efise ye nyina no ye nim ye wom dadaada bra ya bre 2020 elections ye nam anadu ni nyina me na me yusu domais party pickup na seye kase ye ko babi na ye hye time say bia ye be call no nan aye ahomache a driver o say me sor no miensa edware ya ahoboa yeah na akọfa mpanyimfo a ye de omo eko say ye ba anaju no ndu anadu baako anadu mienu ye tin kọ ba beduru ahomache kra no miensa mi wi amekọ kwesi mpanyimfo no ansa driver ma duru fie ni nyina mu no ye mini abato na nna meti hei medi yaw die na ema medi free wan fie a ma ba sunya na ha se me be kasa amampemfo atemenka ni ameka impemfo nim ye campaign no
na yare ebo me odu ba bi na mintime nante nso na nyina mu no me de ye campaign me de drive car no e ma ye wie ye nso ne panyin ban na mi su afre no usu frɛ panyin o frɛ panyin bi akra na onje so MP no ye bi a oboa me nkakra nti mesrɛ sɛ sɛsi ade ye nyina no ye nim ne ekɔ polling station for ayo fam ye di yaw pa yawdie e wo yemu nti mesrɛ sɛ we ne de omunja maye na yenka yasem yenka ya haw efisɛ yetemanunum nia ekoso nyina no ye nyina no sɛ ekoye sɛ nkoye bi kan nti ye nya honorable kan na wa ba sɛ ono a oka polling station for yasem maye ono a yesu a edu nanim a oka bi kire mpanyifo na sɛ ono a se oba fam na wa ba abegyina abedi nim dia a ene na mesusu sɛ ɛsɛ me nuanom polling station for ye nyina ye ka bom ya ye di yaw ye ka bom na ye to aba ama honorable Ken Ohene Agapong na obaye ye flag bearer na nyame ya adom so a ye de ne kɔ 2024 abato so a wenwini de ama MPP de ntina me kasa ye MP ene ye mpanyimfo ne de meka ne sɛ enam sɛ omotete ka minti no omunsane nkofam nkotie ni a ekoso efise yenim sɛ omote kam nti omo be hia ba bi a ye omo ne omo manfo na ehia nti omo hia na omo di nkomo wi a omo afro omo ka na omo kofi ba ye polling station for no enam party structure nti no ye wo brono so ye wo afiefiem te sɛ me ye letter area coordinator me da brono ano nti yete ne a ye manfo eka e wo fie yete ne a omo ka e wo abontene ni adodo na eka ne sɛ kronu mu ayehye nti yesere sɛ ye hia kandini a obetimi ebiebie ndwuma ama magu no ye nya bi aye okay ye bua ma ye campaign wie no bi mini adwuma na mesane yare ka ho edu ba bi a na abrabon mu odene nti den na ma waje honorable Kennedy me say nia ema ama ma je honorable edi oba na minim so wo ndwuma na oba doma is na obie na no ka say bosome so a nipa 7158 na otu omoka bosome no no kra me ho dwiri me bisa me ho say nti say yempanyimfo no bia kra wo ndwuma bosome bia no wafa nipa 1000 kra nkanya ne say mabunu esu say omuni adwuma ye bank of say the first way successful businessman no nche say o de oman man with me abu oman na ono ankasa na brabo ne awanya no odi ebiebie ndwuma say ye campaign 2020 ye ka say ye bebie ndwuma na mboa nti so ono a we biebie bi no si obama obi aye na nia oni bi no hwan no betima aye nti wo gide oni mu me say sada no me ho dwiri me nti sanye kwa no mpanyimfo na omo wo akire no se bia timi fa 500 kra nkanya sanka mabunu bebre yenya bia ye okay nti ama manya gidi ewo onabo kan se polling station for yesremo we dia eyeye diem ya moa onabo kan amana ma manwini abawei na papa we gya hokwa ya kamafo ne hwan bio nti mesremo polling station for mesremo ye nyina no ye hu bi dodo na ye hu bi da nti mesre se nyame boa November 4th yenkoto ya ba ema onabo kan Ohene Agapong ye da se yenka tie for say live e was SOMPA 98.9 sunyane SOMPA 93.1 Kumasi SOMPA 90.7 Nkranza afi so ye live e sources radio UK sources afire live a dwagumo European countries ni na no ye live e afi so ko Kinjesi TV any radio so or US almost afire live nti almost spread the honorable gospel no ni programming across America in baby a yamba cho wo din de say ajasafo ye frame Albert Ampa Bencheme but Obadoma is that do na frame Albert
Albert, I'm pardon chairman. But your position be no crime. Me police station secretary. Woman for Bejewe. Okay. Aha. Okay. Now so then do abaha enumerate. I just have for the Edema Baha honorable Kenny Tiana Mabaha. Na just have for unim bibi. Me pa charge o ka chere me. Eja hono ho akọ school. Me bisa be ka party a. O de batwi mo chere se. Party. Say amanyo. Ye ko to party. Ye ko party on the say friend party. Okay. And the party they say ye kwaji ani. Enti party ya didi ni ano. Enti amanyo kuo. Ne party abeso so. So oya amanyo no. Oya Ghana yie. What the party power. What the amanyo kuo ne ba eba to me mu a. Yon to aso ye ne. Party and didi no. Enti me bisa se polling station for in fear from 2017 in fear sia and in fear so aye omi yayo amanyo no ye de party na ba power enti ye de amanyo ko na ba tumi mu aka party na so ye dini ne so no ye didie na anom no ene me bisa se aba and the one say me obi ya no mama me se eno ma ye de a o aba ayasafu aba nkante ha no party ni dia aba power o NPP amanyoko ni ya aba tumi ye wo abanim enti se enti police station fu aye call campaign ye nante ye anajo nsuo bo ye awi ohye ye tumi na ba amanyoko na ba abanim enso party no so na de ebinya nso yeso enti abusuafo enuanem polling station for da bia no yakoye te saso adoduru ho ane ba yiye ye kodwiridwiri ebo nkofie ededo nkofie ni ntam ema wura na kwa ebade yakotwere ho ye ta menso ya be mmehwe kura na ba ye dan ba yi aso ne po ne ba hohoro afi no wa chese mi wo bunu mem yes beno ha me de pa edi ajasafo police station for ya adwuma da bia beka say oh monye police station for mo ne mo ye backbone of the party monyere mo ho ne ye ba mubedi from Kufuor time 2001 abepem se sembre da bia police station for be hye ye bonso ye hu ye die but honorable Ken Ohene Japan wa kwa ma ya bedru sisemre aye wo mi oka sana da bi oka na oka mpanfo bentie mpanfo benfo bason mano ana se di oka na eya engua sopam sese na aye na dwen so ono a osi form na waye den die waka kan mpanfo no bentia se sese ono pese oba na oye na polling station for no executives any party mano ye ho toye eni ntini ye dinachi ana se eni ntini ame dinachi mejini di oka no enya de wo ho a enka onka nche ye police station for obae no ukushia ne bi mbeshia no pa Kennedy Japan ba no wanshia ne de ahwane bi 2020 ye call campaign ye last rally ye flyer say mpemfu abeba doma East Beni abekasa ne honorable Ken picture woso ne we ne okọ bifie no ka say oh abusianfo momra MPP for mum piemra ne ye be last rally ne mo ba na ye fe mu betie nsempa mpemfu beba ne ba bisa mpemfu ne biti sese enti ye sheda ba ne ye de honorable ate enti last one ya ka so honorable Ken be oh Ken Japan beba dia meba oh sir the mice ni ye wo Kennedy Japan beba dia meba ampa honorable die so yo oba wamfie Doma East 2020 year election oba begina ho kasae na nipa dom abede be hia honorable no na ese wani na so ka kire ajasafo eti honorable Ken de ye de bibia to nchen papa ne ho efre dom ndin ya sheta ba bia nde o number bia Ghana mabuni bia ba honorable Ken din wonama UNPP for no ho de ho kọ se ho kọto ho ba na
nessa one for no book and a ma who be who the other bay, yan yet to a banner, so you bet to it yahoo. Oh, more catch it. Becatch the bia, and you say, men quampo, paying for Nancasan Subinin. Say, Mabruno, and paying for the bay. Bay away, pie, James, no more. A just a fool. Mechanic say, paying for Becca be say, Sura dear for a chichidi and Toby. Nase sumuna sufu mira opeti onibi enti de bay na sa de enti abey sa benim pefe say onabo kan ne ba betuma break 8 inso bay sa de mi anti head minti menchire ebia ewode bayhu anase wode banya mi anti he mi hu ye anase mi nyaaye enti a mi makodi baabi okay but onabo no nso obeba okay showdown on so there. We had then November 4th and so. Showdown, Bebasso. Sasha said, Grantina, I want to say, and qua near more than yes, young coupon. Menka tea for Sanyamia Duma, a channel tree. I won't cry. The showdown walk, Cassia Pa. Oh, it is General Immensa, and they are fro and Ruby Pond, or Strong Voice Network, and they organize a showdown walk. Wow, you won't cry in Potamo. Now, the honorable Kenna, bra. The oba on up can t-shirts ubinyabi but the best relative for now for say yani ya dia a genuine thing a organic love yam basi obi amfanema nti fatu tumza oba ka be fa dia ban wana be fa ho ka e dia ba e dia ko aduane ye ni bibia sa ne mom nsuo de oba ibenya nsuo ama wano ye wi a ejako ene mpanifo bibi omoyi omanim so mbeba program na ase no ambe kasa akire omombe bagina nti dia ebe koso nyame adoma etina na otwe na the following week so e di gina mu Kumasi wow kasi pa so Kumasi de obeba on Kumasi ne ben ye Kumasi ne beba okay beba cho eja be on microphone mama and what you doing say Pacho meeting the Amponsa Charles. Amponsa Charles. Yes sir. Okay. And also Amponsa. Amponsa. Okay. Okay. Good in furniture. Pacho me wo Doma East. Okay. Eh wa for Jersey Police Station chairman. Okay. Pacho die ntia muhu ye ha samiri nyina ne se yate monka. Na ye adwen say be follow na ya pa yeti enka free honorable ken okay come okay na ye say be ba na ya ba be follow na ye no mo adi nkomo ko asen hai okay na nya ye nko a Doma East nyina na nya Doma East nko a the whole Ghana MPP polling station for say ye wo hawmu na ena nse me wo Doma East intino. Me meka Doma East asem. Doma East. Okay. Asem. Okay. Ye wura amayosemu ache by enche bibiri ba ache kakara from ye papa Kufuor penso ye de wura ma ba bedru samire. Omo afa MPP from panyinfo afa polling station executive say I say omo de yekoye adwuma wia no mo adampo ye asi ho nti se beduru 4 years aye be election no mo asan aba no mo abefaye no mo de yakoye adwuma baba bia duru no me pese mi nuanom polling station furi nyina ye ma ye ni ba ye ho so okay na ye pe obi a wo ye no kwafo obi a owo do maman no ko Mr. D study ye papa Kennedy Ajapong ache enye okay ade ma me di n'echi nti oba Doma East sesia ye frem kan e wo Doma East Kennedy Ajapong yeah to Doma East Kennedy Ajapong mpacho an okay ni nyina ne se matie papa na che me start se me tietia na na mu kakara ni patene no aya omo nọọsụ no kwafo omo nọọsụ ndi se nyame boa wo na wunya obi oye no kwafo no sanwo tema man Ghana eze se wutindo ho to sa nipa no so na mo boa kyekyere man no
na man ne timi koso nti se yeti ayeye ne yenya nipa bisa entansi aya nyame de omotum 11 ken nyame ne hera ne de ne mai nti se ye hwere ken na ye man ne bebo ko ba bia duru no ense kwade amanfo adwuma se me madwuma se go first obi anime adwuma na meye ba se si adwuma na senke ni nyina ye amamuo na neema ntoto yiye ni ntia obi a onim kwan efa so ye business no obetena konwa so a amamuo ye business wo koton man no nti se wunni nani so a obeye no frote obeton aboka kana ye nanano no wohwe ahemfo ayi a na ye pe obi a onim kwan efa so toto kuro yiye ni ye de na si so enye school banne no akwa say obi akọ school nti as a school nyansa na yempanfo no apply pa emwa my Ghana nti say yeti ayeye ni yeti manya papa bi ti say ohina Japan no esanye no kwafo no amu atimi abie nwuma afa nipa 7000 in echi ha kwan biem ni yenkofa no emfa na mara nti ti ayeti asesi nyina say ya bo papa ne chidob anya faber ankwa ne ye hwehwe owi a asoso be ye Ghana mampanyini eni ntima yete asisi ya ti Doma East polling station for amote menka no misremo panfo no bebre beba monchen omo diska beba monjini eye man ni sika anya omboto nsika omo start ya mo panfo no bebre sika amo motos obudi bi ma wa je me omo de ba meje the motors on the buy motos wo Asante region omo che V8 motos and say omo bu ya ni ntia me say chairman bi wo me bo for conscience wo Asante region in share so men share north men share south kwada so sa for constituency emu baako chairman ama Land Cruiser tier rubber nti mo de moto ni and moto omo bu ya ni ntia okay say ne omo hwe omo because a BG 2 billion, a BG 1.5, a BG 1 billion, BG 500, a BG 200, 500 million, BG 200. Yeah, when you are 200 million. Chairman for the executive and control by delegates. Masa Oshe says, Sika we wo. No one to me for me nyuma ama you to enye bianye. No so de come nipa kakra bia. Wa me hu say we abro. Won deserve so be di my Ghana. Anim. Because oni do edema man no say wo do a sky wonche fa bia adwuma ya pa kan ya bia nwuma ama youth na nya bia ye de na enti say na emi nua ba ko di kan ye no senka obi a bia bi na wo de afa nipa 50 kura kam ni say youth no dodo na nya adwuma aye nti Doma East misremo ya mo wa na ye mfa papa kene Japan enko abankesie mu ya da se mi nua mponsa me so me da se aye SOMPA 98.9 Sunyane SOMPA 93.1 Kumasi SOMPA 90.7 and Kranza Strong Voice Network program my friend Kens a ene dwumadi waso guso ni wani guso a wo hwe na wutie no menka iti for some hwe me ma me mienu bi ba ko ye friend Abigail Ekuya Efriye ofi takrade kokwado Abigail Ekuya Efriye ufri takrade kokwado se wutie me anase se obinim na ondo me no mfa ne number ema me anase mfa number ya me de betudwai ema sister anase ma me Ekuya Efriye na ma de bi aba bedim ho na ne nsa enka number ne 0598 551 383 0598 551 383 to awunim maame e friend Abigail Ekuya Efriye of Itakrade kokwado a emesere wa say wo de number e be ma no ana say wo wo the number bitum dia send me SMS ana say WhatsApp na me contact na ma de bi abedi me ho na me fa na de e ma no e na e ma me ba ko so on the dia ni ma Harriet na wo Japan na yesi ya enya ne ntie say wo UK say na wo formally na wo Japan say wo UK say obi a onim obi a friend of Harriet na watna Japan sisi a wo UK a
Monfa same number 0598 551 383. Monfa mano on the on free and answer on WhatsApp. On also na man dear about be dim ho na monfa mano. Na enter be dan ho aba ye ba mema ebega for veterans. Na answer no inka messages kakra. Na we a WhatsApp message, YouTube message, sorry. Toko YouTuber uja message we back in carry am. Ba wo hwe nyano now subscribe to all the channels SOMPA National Voice network channels ni nyina no o subscribe ya ye share video bi asa na share program bi asa bi get notification na wa program no. John Boateng will say our next president on KENNEDY AGYAPONG 2024 nothing can change that. Yeah, that's say we say friend we are Gabriel say showdown movement aba abetenase also yeah that's say Abraham Nyako okay Mark Ajeman or say no Ken no vote na to for or say Ken or KENNEDY AGYAPONG 2024 also yeah that's masa or say in Ken we trust masa on na odin bed there or say yenche dwedifo amo sunyane ha enipa nmo bedi ka afre no yenche mode yemfa de ne ntudu ansa cause bia na obi akofre no nya dwedini nti o de ofra ya bunye nipa num ni wi a ne de ho no atoa so we say Richard Odumosi Ken we really love you. You are our next president. Okay, on so yeah, masa be say first Ghana first. On so okay, you call YouTube so then kai WhatsApp message kakra and so we say Ken's hour. We thank God for the good work you guys are doing. Okay, also yeah that's it. We say more fire. Also yeah that's it. We say a friend no on funny the encounter. Also watching you live from Nkrankwanta in Bono region. Also yeah that's it. We say oh yes Sunday message and say yeah audio for Brian. I say good afternoon or Hini Kofi Safo. Please, how can I get the t-shirt? I'm watching like you guys. I'm watching you guys. I say you are looking good. Okay. Also yeah that's it. I say should I come to Committee 12? Oh yes. We say okay, we say what I say yeah, we say okay, also or share or say okay. Okay, message in the doors. The WhatsApp message bra 0598 551 383. And chebe down no. Answer never down no. Mr. Coordinator. Safo Kankaka. Bibia boko. Nyango ko midino penidino. Until the kasafuna or hene. Hene Safo Kantanka. Aha, fino abo. Yeah, me to penny. Ah, unze me na some na can say do to penny. Now o asai mo because oh born untime mo na some mami din wiesa. No cre. No cre. Okay, enko. Say me didi say wo hoye. Nyame adom no mpai bo. Di kan me da was. Why free crime ni kuma say dia bedru haide na je say yentimi ni nyankopon bonya ye sakra na ya bren nyame. In fact, Juma only team ED no. Juma dia a sogana mabuneni na nyami beshiramo. Amen. Because mabunu no near to a kaya and sem mabunu 2 coin free my way. Mabuna 2 coin no. Safo. Mabuna me say o mo 2 kwan wo kuro wem pa o mugu su 2 kwan me say Russia Ukraine wo yi nyina pa fa plane be si kotoka na ka kire mabunu say mo de mo nko na mo nko wu keke nka be hu kuro ma nka be hu nipa so o kwa ntokwa war front no nka be hu mabuna nka o mbeko because Ghana mutina nye de biemu so ye babunu na ati kuro wem nyame amwa a day 2 hot milk ra no ntimu nio da be na gobe kra boye din wo krom ha gobe na we control candidate we control wa chia auto wa TV system Ghana ami gobe ye aduane a ye sabi mpladuasa ya ye ni bi no ye aduane because ye be ka nyina ye nsuo onim your friend Kofi Brookman enne nipa odidi bia no 20 cedis kra no
enuru ba bia because me na no me koto bi na me ka kire nipa nse gale muhumu de moa me oma de chips wo bi ko muhumu eye no kre ko me se me nim sa won try bi akwa mo gare muhumu bi ena de chips wo mu no me maame so krom ha obi anim se me maame ye friend bankulala ono oton preference ha wo krom ha chese fie ni nye yes I we na wudi a de aka ni nyina ye nsuo de wobekwa akodura nwumre nti mame gale muhumu bia mame de chips ne wo so no na atuo ba bi amabuna ye mobo na me de mi di kan asre mesre ye nuanom omo wa ama no ne no se ani die kwan so we minim se Honorable Kennedy Japan on fan suma me de nanso me mesre mi nuanom se omo matu kwan na omo hu de ekoso wo omo kurom ho no eye to dodo na na ye gi omo kra no omo nye comfortable anka fie yi a nka omo aba oni omo di nkomo omo ka kire obeto omo ka kire se ye ba nye yi mesre mo nhyase emie ni ntoboa na ye adopto region by region eye 16 region ye nyai mo Honorable Kennedy Japan nko a wo nwia wo Ghana ha nko a na onim so oto aba ni bi anampo onto bi kura na ye nhyase enye campaign ma Honorable Kennedy Japan because na no showdown kasa ye no be ma wo kurom ha showdown kasa ye no be ma wo kurom ha I mean culture of silence a teacher for mu problem untimi nka ye se nka untimi nka kuro we die yetimu asem hawa untimi nka ekoso atofo munim untimi nka na ye di say ya na echechere Ghana mind dia na ye se mabunu ye ni daachi yo na be ma onim bibi ese kwachi ade efe ye disika enaye ye twa ho tiawa ye ba ye betos other form of Kwaba Eba Valerian Heavenly Skin Hospital. Valerian Nidia, Valerian Bema, or the answer means so the answer Nidia. Let me person is say, we did any exercise. Subscribe or how be or reading now ye chin, why some be a good baby. Nancy Unya and New Year, and your own farmer Valerian. If it's a Valerian, you or how my enco. You treat cases be as a acne and pimples, stretch marks. Then so bang, and for you also any more and wrinkles. You know the bedtime, yeah, we free have a corner. No, when you know at so. And then we did not show one gas when you were, and I'm so body need disfigure. And in Fidia would draw a better than we didn't any say flappy arm, if you are on side to go. Nina, the machine, the bed study in Nara. I'm out shape no, I say, that the mubium. Unufna at Yegua, your machine, I breast feminine at the amount. If you are watching so autonomous at Yegu, and I say, I call from the can't amount to say, aha, yes, surgery, no knife, TMA. No injection. And that now, Babana, a video treatment. Mamma, baby, I'll pay you with me. Aha, CO2 room, and as a CO2 laser room, baby, a treatment. I hold on in a use laser a day. Baby, to say, oh, stress marks are up by a feed or a CO2 laser, no, a baby share at the amount. Aha, and I said, why a tattoo? I told now for paper tattoo, and I saw could be or one for paper. The laser CO2 rumor, yeah, the ASA treatment in Nara. I have said the body reshaping, no. It's over your figure for far. Say, yeah, officer, your breast feminine, and I saw your bottles enhancement. It beats me, I'm on for the original fine. I use a knife. Some because I use a knife, and I want penny and so our. A machines no any di juma. Your machine so if you do a hands wa you dey fat reduction. So if you have a flat tummy, and your machine if you answer na you better to start be every baby. The machine we are ebe done start ni nara. So if you go over and abasa na atiegu. And also by the machine ebe for action start ni nara. Yeah, na so start ni coffee more. Body no so ebe firm at the amount. Okay, machine na other form of I the be breast feminine at the amount. Ebia watching so otono atiegu and I say akofom
person me can amount to him say aha yenye surgery no knife tie no injection edana obeba na ye de afidie no be treatment na ma no baby a opebia obetimi akọ aha CO2 room and as a CO2 laser room baby a ye treatment ahodo ni nyina ye use laser edeye it baby to say stretch marks are oba ye afidie ha ye de CO2 laser no ebehwe ede ama aha and say why tattoo ato ho na pese o paper tattoo and as o kutwa bi wo ho pese o paper nti aha laser CO2 room yekita ho 020-800-4883 Valerian Herbal and Skin Hospital onko fe eni ehim tase Santin Kranza for moya krado nyame adma ene 2 weeks pepe na yewo enkranza bema yeah yanko safo kantanka afi abro yi kumako no maybe adesere a me desere yemia no mo ama no ne no adesere a etoso mienu ye polling station executive sa ye na ye the king makers ewo amanyoku emu sebi impreduasa da bia meka say choba ura ntima ntete kana man ba koko ura wona betete kana man ba ade muani firi aye bai muani firi aye bai mo se yensan sim sebi impreduasa sa agudie no polling station executive say ye DC baby asina because da bia de omo ye ne ye say wakoto aduane wo restaurant na auto wia ni waiter na obe serve na waitress na obe serve no wo kwa na wada ase na wa manete na waja de onu aduane ni fridge are ho de bae ma ne serve no sa na omo de wo kurom ha enti ye ka kire omo sesei de ajobre omo ma ye so ye kwan e ma ye nchusu de ye susu se obeboaye because waye bi Ghana ha MPP ye the honorable Kennedy Agyaponг kwa 2024 ne ya mfa nioma ya ye kra na ye bedi nkunim because ye kra ne ye ni bibi papa bia de ka no kre free SHS ye ntimi mfa nye campaign bi be honorable Kennedy Agyapong din showdown boy ni di kekebet ma ye campaign wo kroma ehia bibi bia ye be win because abatwa yeto no woman we mu no MPP ni NDC brebia youth no apathy eni yentem no masa yeto ababuruta ye ni yesi form no ye ni ye campaign because me te polling station executive ne kasa ase me ma ye polling station secretary for 12 years my baba ye polling station chairman now me a constituency second vice Sunyane West Bono region constituency SOMPA ba koni Sunyane West or 1030 delegates nkure ehye Sunyane West ase ye kira odumase fiepre nsuatre ene ni nkura enye constituency ketwa me a second vice ye nyina ye nim ya wa ye kom MPP mu COVID-19 loan buy polling station executive bi anu a onya bi ya nya yes ye di we bremo you start no monko we polling station executive a omunya bi unya because ye kwan ye kwan a ye fa so pa adwuma wo krom ha ni nyina na ote online unya boss wa ye se ko online polling station executive so no dodo say na ye online sabi aprapra ye prapra no kuruma so ye je no online enya online ye je aprapra because aprapra it doesn't take any certificate for aprapra ye prapra kwan ho adodo a ye de ma contract no sabi impreduasa polling station executive ye twetwe mamu bia ye no so kra kwabrane asen age we ye grassroots adwuma kwabrane ajama ne yire sankrofo we afọ me gang akoto sa abawe from boys abre to boys ame boys abre na wa hu na brabo e wo kurom ha se won ba bia wadwane akose na nka yenim se wo de odi ana wo de ne ye boys abre ndi nka nsem we ya mabunu kan wo party we nka so odi kan because of say mo cartel bia mafane mo mafia bia mo maye mo adwen se mpese mo de bo Dr. Baomia because
adeɛ na mo group na nam na no president ba ko san hyemu omiemie enti mu piano mo maye mo adwen sɛ mo nwene yɛ ho omiemie nya so esin region de say mo maye mo adwen sɛ mo nwene yɛ ho mo yiedie nti mo de ne ba na omampanyin dada mahama emo ne nhwe ho na mo drop no because obviously nanka enyo no kra na ye mo candidate na mo wo mo candidate amfa nti na mo pie na sim mo ye mo adwen sɛ mo do papa na ama mo ye nya atwem na mo atwa papa no ho ahia me de Dr. Baumi ame ka kire opire nkrofo na omo ne onam no omo ye nya atwem picture omo penti kire no enye clear picture police station executive for na kasa wo ho na wo bai man nye mo sɛ musika na mutwi aye no mo de no ba be daadaye because say sika no de mame na mfie nan me ba na me ma wo no de daache because onya adwuma anye krom ha free Rollins time basis amri adwuma ye Ghana problem na nyame adom ye nya obi a no etim bia enwuma na bakosem ono de o se ompe wo wiase ye demi ale ni yensha papa na bufuo ma ni mebi adwuma ma Ghana mabunu nya bi nye yensha papa na bufuo because o se demi and oka demi bia ehu obeya ma wa fere oko Adom FM Adom na peace and oko kan say mi no mo say asasem na oka ye na enye nti on retract no say on retract because we ni say ye no kre no peace won and mo pam ni si ye oko asem oka kire mo say me bie say adwuma we bi ama nipa enya adwuma ye na makasa wo so wa mie se na bufuo keke abufuo no wo de se Kennedy yewura daate hene o se challenge no so untimi nye obeya kire sa na dom nkro ne challenge no ni challenge no na yenhwe Ghana mabunu adwuma nti ana mutu kwan ebinom nam desert so ewom se eba ya akyede bet sene afiwe pa free covid ye tisi mu ya ye ba mabunu si atu kwan wo kurom ano se yanhwe yi a mabunu no kwa mpanyimfo we de amonim mu na mubu sa abewe se mpanyimfo to sa no na eba mabunu no su dwane jamo mpanyimfo sabi mpraduasa manusi sumina so se nyame frɛ wa ababunu ben na ebe ye wayie mpanyimfo mo nhyase nkasa wo na munim nokore no mo mane nye mo maye mpenti picture bi te se sabi mpraduasa ade a yewura Kennedy akompre kon ye no okuruma mo mpe because behind the scene no ye hu de mo ka kire ye ada na munyim anim ada na munyina musuro nokore kasa munyim anim ma mu hu se ba bia ya duru na ade ntini ye de yewura Kennedy e compare yewura Lawrence e die ntia because ye nimama mu a yewura Lawrence ba bebu ye enu ntini ye de ne compare no owo krom a untimi sabi untimi ni enyambra sembia wo krom emaburu edaache eye yewura Kennedy eni so ade hunu se esese opa adwuma oda o se na dwene nyina ye adwuma se ne yensi emi adwuma na wo kan default sese ya sebi mpraduasa emabunu na ye si so na memfa ne se sa mre we ye wo system num no se ye ba be wo a mpamcho mu ni eni kan mi se ye ho se enye yewura Kennedy a ye mana ye be wo mo amako school aboden no textbooks aboden na ye beto no sebi mpraduasa adwuma ben na omo be ye no wokurom ha na akrachefo nyina edoso wokurom a kuro no ebebo because obi anu obedo eye se ye ma yewura Kennedy kwan na kwan a ode nam so agric sector kwa tebubu amante a adwuma wa bie no wo ho a mabu na nya bi ye no eno ho asem ne ye de ba beto 2024 aba no na sabi wo yewura Ken na wo odiwanim wa MPP mu a breaking the 8 no enye so easy very very easy because ye de yewura Ken din enko an na ye campaign wo krom ha we ne enye nnwuma wa ye because ende ye wo ho dada panyini bi owo kuro we mo se oye politician na owo adwuma wa fa nipa 100 no so nsa ase mfa ni dimra yewura pa kwasi ndum num start ye no sebi mpraduasa hwe ni okwan a ye de na fa so hwe GM Bank across the
the country na nipa wo ho mo ye adwuma ene bange na se egu ye no sa mabunu ni nyina atifie ye ti kurom ha ye makwan ma ye businessmen na wo kurom ha no omo emmo bra ni ye tata omo ni ye je foreigners okay enu nti obi dwumadi a odi nyina ne se o de sabi mpredua sampanyimfo mo animo o de nkukọ force beba kuro wem doma poultry farmers are na ewo ho a no ma fa adwumayefo a omo ye adwuma omo nsa call man no say sa poultry farmers poultry farms ni nyina bebere agu doma wo kọ ho ewo ho because enenioma ye de ye nkukọ no kra na ye so expensive say nka kanen na nkukọ yen eye teacher fo a sabi mpreduasa omaka twa edikin aba first no mo na de ye case study me na me ka chiro because me Sunyan West koso ene oye babuna poultry farm nka na wo de start abrabo no unya untimi nye untimi nto agburo no si form ame enti ye besere ye nuanom asi ahene ne atu ahene fo a mo wo form ho no moma ye medada mo moma ye meka ensem dede enkyere mo because ye besi mo so a enke ye hye wo ma aduane no ye se bi da wanum a ena woto a ebene na bi na wanum obeda ato obetwa ahwe 2024 so se ya nye careful ni amfa ye wura Kennedy ama candidate bia ye de ne beba no bra ye bebre wo kurom ha no because mo kai 2020 bra na free SHS kora wo no wo bra ye bre ye de munim we ye no kora enye de sabi mpredua asa me ka to obi so ye nyina ye nim enti mesre mo me mfa ye wura Kennedy mra na ye wura Kennedy ba Mahama de o say obebitin hands down that's it. Enu abema odesheba asante or share from Taifa one osofu mungu park ni ataya group na ehwe programming that's it. I say today there you need to mention my name. I say friend Christopher Efriye do not friend Amoko GH take Amoko said na mabodi Christopher Efriye Amoko GH also that's it. Ketri Obi ona ye flyers ne ye videos nyina na wo edit my was on perfia also say wo hwe also ye das Emmanuel True say wo hwe also ye das papa memko masadan ho na watonkra e won kumase e de ma obi ti e be kon ho na nsa na meko masadan ho ne fa ncha kese nko pran kuma me big boy fifi anka fi o US of o hwe so ye das Mr. Andrew Kofi Opon Brinya. Mr. Andrew Kofi Opon Brinya. Kofi Bekwai Poano also Oshaye Yedase. Mr. Alexander Kofi Dugbe. Mr. Alexander Kofi Dugbe. Also US of A. Also Oshaye. Also Yedase. Mr. Albert Broby. Who nicknamed the Bola. Mr. Albert Broby. Who nicknamed the Bola. Also Oshaye. Also Yedase. Papa. Mama Rosemary Martin. Mama Rosemary Martin. Unique Udi Equia Asantiwa. Also US of A. Also Share. Nadasi. Minister Ohima Efia Mansa. Also share from USA. Also Yadasi. Minister Medinechi. Yadan Kwa. Linda Ufuri. Also South Africa. It's a married bag. Also Share. Also Yadasi. And I remember back also Mikunyano South African friend Antido also that's James Agapong Jimmy who US of A also Ocean Mr. James Agapong on the see billboard ewo and some ma honko basem no also that's Mr. Samuel Obin who US of A also that's afi masa belated happy birthday on now say Jenny new birthday 45 on medical from here ma ewo bonumo mo obeche omade also that's afi menko Masadan so Masadan Ejazapo Isa me from Masadan na answer me from wase de do pe bia beti ma frɛ bibia boko me fanisa edenekos o me ra ho adena ora ho se ba ya no se abu ma mo bo odu bi e wa adom TV nti se nkasapo obeti ma bo ama me
nka me papa na tifo nsan hwe bi saa o de na me pese me boba ya mase se ye me mama no de bomma me ase wa ma frɛ we asante bidwa but ma frɛ Oma. That's unfortunate. What did you power when you are still here watching? Again, no. Oh, no. Don't care what. This party. Don't care what. What 760? Aso we now we defend President Akufo-Addo, the then candidate Akufo-Addo. Now we defend it. Sabo ni patrimoine. Sa ni patrimoine pa. Tina bo apeta wase hu se nipa bonu mu ase adwane. Eni mi de woni trim. Sabo ma jo meta ma arbe ma me yese. oh, no more 10 minutes. 10 minutes. Enke sa ba me fa ne sa. Okay. Na men kasa kese isanse ye de beko enkran. Yeah. Eda ye beko work no. Yeah. Sa da na e betu japa. Yeah. Safo turn out. isan kan ho donti yenso ya dofo doso. Yeah. So ko bia nga bia west ya. Yeah. Eye nua Valentine ene chama koko sika. Yes sir. Ena nua baako a friend Steven or assemblyman. And a woman organizer, Sister Joyce. Omunyina so omutio. Yeah, domasi. Na omuye adwuma ma wonabo. Yeah, domasi. Omoso omatena ho mfie so. Enye nne na obi pe vote de akoye na ade nti. Uni aba abehwehwe no. Otrena ne hia mo nti wontena ho sa. Okay. Kosi se wonabo beba. Okay. Aminchia meire obali dia. Mjiri se eye memenda ebe na otwe obi hu yenkran. So kura woni mu no. Mi hu ni. Anda beba kuma se me ma ni dia bontin bi mate. Wadawro. Oni mu kwan ye pa. Wadawro. Ni jollof so de. That was. Obali dia menchia mase ma me wi ni cinema se kwasi ade. Okay. Entiani bi nkoma Poise Talent. Sa abrantie wi woni Master Mike omopamade o crew from Romance ro no. Omoto ona budia na omuvu. Yeah, domasi. Sa bebe. Adofo no doso ekire kaya emechie bi safu de mpesa meka na menu anu maka bebre ona bo yi obi a so kasa de wi opa na ope Yeah. minni se obi pe MPP chair ona bo ken so we wodu ya abo ya that time ni ahwi acid agu nipa so that time Northern Regional Chairman. Yeah. Ni ahwi acid agu no so isanse na wantwi kakra apa is borga ho. Yeah. Na wantwi kakra wo party no nti enipa bi fa ho kodi papa na wu eno na ona bokotra adoma ya wa wo ene party no ho do nti osuma papa no isa obi president ya na opeso obi di na nipa so ewu. yes ipa ewu na oti so ka say ya boka egu onim oba safu me so magazine o ba o me wi obeto aso oba so magazine na o kasa even okọ obi yare koda hospital konfanochi omo asitem wana inisu bashasi yesu magazine for no more satan cyber say na wo wa obi di madanse ba na say ni pasitem obi hu say ni pasitem nkoyi ana say obi sisi obi a na hano yes oti so do o say ya boka egu yeah because omo try bia discover from say nka chama na ho beto no nso anyi o film isanse no na bobo so obi be di president yeah na sade ni sie yeah ene yeyi na ma yedo utwade na ye yeah edo na bo adane afurumu ponko onu afurumu ponko yeah
de aso no bɔ ne chi no funtuma ne dua bayere ne wie ne ba ne abɔ ne dua mu bɛkɔ yɛ didi no ne wɔtu ne na apem hɔ duane no wɔdi bi enye saa na MPP for pɛsɛ yɛde Honorable Kennedy ɛyɛ but yɛn delegate yɛn hwɛ ma no ma so sa ɛduru bi a wɔsɛ yɛhyɛ papa no animonyam okay ne ɛma ɔno nso bɛdi akonnwa no bi okay Honorable yɛ obi a ɔnya atenka ma nipa hwɛ mmerɛ a yɛ nuanom bi kɔkaa Lebanon no wohunu kwan wɔfa so kɔfa hɔ na wɔdi ne birthday ɔto hɔ no wɔne minister da wo common MP na wɔdi PMP for gye no bi na ɔgye yɛn gaa sɛ Honorable P kɔ soro kyɛw bi common fund ɛba no bi na ɔgye ɔno ano bɔtɔm sika no ɔse nkɔ ɔde kɔtɔ watch ɛsiane sɛ nyame ade afe baako aka nti ɔsɛ ɔgye n'ani ɔse mɛgyae watch no tɔ na mede akɔfa amanfoɔ ma a ɔmo kɔpɛ biribia bɛdi na ɔmo ho akɔkyere wɔ mo sɛ nka yɛ ɔma me no papa no masɛm maybe dodo na afri buno ne nothing part yes so na bɔ kɔfa ɔmo do ɔmo ba that time ne ɛwɔ embassy wɔ ha ɛwɔ mampanyin hɔ yɛwɔ vice wɔ hɔ interior minister wɔ vice kada ko hwɛ ɔmo asetin mo mpo want man for mama but Honorable any adofo bi no mo yɛ businessman ɛbɔ modern twa ticket do ɔmo yɛ den ɛba enne saafo no da ho tinkoma ɔmo didi no ɛno nti sɛ duru baabi na papa no ɔka biribi a ɔdɔ party no wɔdɔ nipa nti wɔde yaw nyɛ sɛ asɛm no a wɔka no sɛbi nya asɛm babo ma duru baabi na po bi asɛm no sɛ onia no yɛ ade a wɔde yaw ka na wɔka wie nso a ɛfiri wo mu sɛ bi no wɔna abɔteɛ na nipa bi afa ho pɛ sɛ ɔmode saa adeɛ no ɛde papa no anim twitwiri fam na yɛnom bi no yɛ mpene hwɛ football team a wowɔ defenders wowɔ midfielders wowɔ striker nde ɔno no ɔkɔhyɛ goal defenders no nso bɔ ho ban sɛ bɔɔl no kura nuru 18 ne bi a wakɔ akɔtwa nya penalty na nipa na yɛse 442 no a mo yɛ midfielder ɔmo de ɔmo bu nnua nti mo de ɔmo ba na mo bɛka Honorable ho nsɛm no a na mo gya de aka na mai ɔmo mpɛ sɛ ɔmo de Honorable anim twitwiri fo mo yɛ no ɔmo bɛkɔ no pɛpɛpɛpɛ ebi wɔ sa sɛ mo wɔ eduru kumase obi ti a wɔn kan kyerɛ wɔ hene ba ayi untumi radio no untumi TV sɛ wonti asɛm na mbɛka no okay na no brada no wɔ program asɛm wi ho me bɛka no obi ti kumase ɔbɛka kyerɛ sɛ party kro but all start ya no obi anka ho hwe saa ne bia kosi wa north east ya nipa na wɔ buru nipa no besi nnɛ no yɛnte sɛ party fo aka ho hwe isan so yɛ baomi akrom ni nipa na ni abɔ ɔnya ndisi ni but wo baomi aso wo hwe ni a wo chama na if organize wo bɔ nipa na ni no o ba frɛ ne sɛ ɔme akɔ campaign ani bɛ no fa ni wachi mfanko o ba ka kyerɛ sɛ nyina nya baako ani bɛn na ɔfa ni wachi mfanko campaign no nti wana bu hu saa ne ma wi a na odi yaw ɛno ho nene akɔka show down and show down no so ma amanfo adwuma fiti sɛ tɛ sɛ mo obi na print obi nya na no aduane eti kromo a obi nom kalipo edi be 2 weeks na kalipo a short ɛna ɔde ɔpa akɔfa kamoto ma na ɛbɛbɔ so ɔsɛ ɔhene ba yɛ ɔde ɛno na meba no me sɛ ɔhene ba obi tia ho kanche ɛbenada na ɔyɛ program ya to aba na wie de mo so mo pɛmonya ye de yɛse 5 no ne yɛbam yabam obi an kɔ fom no nkɔ kana asɛm kyerɛ delegate na delegate meto aba no ma no Honorable emire bi asɛm bi si a na mpanyifo yɛ meeting yɛ nwie yɛ no na edu abɔnten that time say to opposition yɛ pe party no de na ba power na nipa bi de yɛ nsɛm a yɛ bɔ pɔ no du abɔntene ɛna Honorable say da bɛn no mo hunu sɛ NDC for yɛ meeting na wɔn nsɛm da abɔnten abra yɛ nwie meeting no na MPP for de fie nyansa de yɛ dibi asɛm so wɔka yɛ no kura na benada wo yɛ program a wakɔfa efie nyansa yɛ dibi no contest in de wa amu content no de yes wa mo de waka de nti asɛm ba no ɔmmɔ wakɔfa efie nyansa no owia na wato amam tiwe no mo se mo nto aba no ma president no o candidate ba o mi ankura wo so wani gye no odi na chi oba MPP mo de pa no ayama party no
Even year 2 about 2012 kura you lose ye no on train no ka je say this a party ni tua ne ka panifo tua ne ka me bo mo friend ka je say eboa tua ne ka kosi say yes abeto abeto o si dan ma untumi workers ni bi na wo decide we e do na bo anim twitwirifo na me pese me ka kire ne say untumi na nkasa na wadi chama na wo na wabi radio station na wote ne nchen o ayi wo hene ba no wo na apen azem obepe chama yedi enipa na no mebom mienu me na me ka ho me na mo se prempe camp mafia we ani ye se untumi li party chama ni nyina wo hene ba na ka ho go to fox na we adwuma man DC una chen DC central for sika ya na mahama brain is can yes central for ya da be na be pen pipi cha wona bo Kennedy Agyapong wo di na nim betwitwiri fom wo hene ba da ben wo ti NDC we hu ka na wisu wo ba MPP hu ka wisu onabo na ma chama untumi timi di nga regional chama e be si na wo be je so onabo no se prempe o montem en sedanje because onabo be ye campaign e ma untumi anya campaign kwa no ye ma no Mire no na maka. Messenger come even this recent elections. Yes. This I want to say honorable Kenamani is campaign campaign na. This why say o betra ho na do na bo anim atwitwiri foma. Ye no be kon gata pepepepepe. O brata o be CPC. E to aduane mo edi ni atokrobo aka wa mo anom. Ye koye mafia ti. Even party office kura na empese obabu. O se me bo a opa won frɛ. Yem pese wuntumi beje party no wo hene ba na atimbi ye beto about 2012 honorable Kenti NDC fo jame HFM omu jame o man even multi mega decoder multi TV yeah honorable nti yeyi o man FM free so yeah papa di ni sika na ho din e boa party no na wu sisi no so wo man sisi no a wo de nani bedwudwiri fom na wo bra wa bo na ni bi na baby ati no station ra no ai bra wo na abo ni bi no abo me see omo pa ona bo ntwe no ho free party nim na ye hwe se 2024 so mbetima we ne power na won kon so obeje mabunu ai adwuma de amaye na ye nso ye ni age wo party nim ebi na menu ai kan so ra se boys abre ene boys efu aya kakraka DC na wo constituency mega polling station chairman secretary no organizer wote wo no busa se influence ni na sen na wo chairman fa phone frɛ wo busa se wa da nya ne na ho kora te sen hwe mi nua awra ho sema no ka obi otwi party pick up no yare no sen ni adwuma ke bi kura nka mama ne bus scholarship mpo o de yare ne be sen tua ne bus school fees aka ne yenya jefo na no papa panimu bi ya na minnim se panifu ni bi so na o ma adwene wo fom se ni pane se obeba wo nchen wo police station no abebo an wo di president na wo besi den na wo hu ne se wo ho no obeba ho ken kwala se mi omoka esi den na MPD ebeto aba wo hu police station for call esi den na presidential candidate wa ne wo hu police station for o te ho yitimi fro me wo we camp me won kana e de no nya me number frɛ me atiri mo deni suban bone ene empanyefo ni bi de te party ni akoye wo mo nko a da bia meka me si o firi mu no no de ne nana ana no wo faase no de ne ba na wonnam wuram titia koku a ha bi kura otuenye ya wo mere bi ni poku me sa ko manso ba bi e te na primary go ata no regional secretary ndi sabi ye boni aya ne se ye pa adwuma ma nkrofo papa no so wo monye na ye de ho nkire asa ye ne fesinon nti mi ka kire wo hene ba onye ne campaign ye nso ye be ye de na emum ba bi wode ne nam ne de onye ready na nsem na donso safo ya basunya nti ye be kan kakra ne dus kumase no san de ba ene ye be mum ayi ye be san monitor no 24 hours tem bia be monitor no nti mbesa me kama delegates ti asese enese wo chairman wo MP ba wo ha no aka kire ne se 26 August no sika na onya ya no na bofa begu ho ni mu akonta
ansan kora wa sa se o ba be kan bibia kire anya sa de a mama no kwa no ko ana me de manu si no ma me nchia me boss okay chama sikapon opon brenya okay me gidi se wuti sa papa fu enyina pega na aba nanso ne na no mo frɛ honestly last year or the 120 cars me kai no de maye me ayitikafa or the bar work and pay can with your duty 6,000 8,000 last time or the car buy near 23,000 the whole of this year one car confirm my anobere de aba duty ayi na no mo frɛ maxi so to do kan o se car no kura na wuntimi nyi ya the tax na to so finance minister MPs mo na mo ko ye press conference ka kire say on step down a kire yankoti esi business man bi di sika bi abanti no ayi amaso enne mudi na chi mafu masadan amana Ghana ye din adwadifo o kra ne ma bibie kofom masadan ndi entra ho nkosi daben ya no bi de ebeka me ma ho mepehwe nyame adom ma paso a me de ye me ya de ye no mitimi de didi ma ne ye ndi samosi ye pesi e break 8 na se ye mfa honorable Kennedy Agyapong ma wa mo sempa masadan me da se we masadan e da ne obatin Frederick Opon Puda say eh masadan ye da se George Opoku Amponsa ewa George Akwaba ye rawine bibi aboko yankupa adom bibi aboko yankoi ohene meda wase na yada etifo ni ahwefo nyina so ase sunyane fo nso yada wase se eba e maji efe so mukro no emu efe nkoso endi mu ni se ya na adwuma moye ma Honorable Kennedy ohene Agyapong no de de ani abehu ehye nkran bebre enti yebebo mo abaso maka ne sa no na machia e ma me Martha Bonsu ono na okofa Marbon Hotel e Kumase e de bae ana ma minister sabre utie o hweme e chia opa na so ni team e hwe afi oboase na fe Dwabin constituency o ma me ne omo ye Honorable Kennedy Agyapong nyina me chia team no na ohene de ahye me nkran e fida na anu ya e koto aba eni se inipa numa na party emra ne na hyehyeye e wo se ye sone so na yetimi present omo e wo November 4th no na nyina ye bompa ye se Honorable Kennedy Agyapong beka ho na meka se waka ho in a grand style na o hwe nema esisi ye titru ne de si wo I mean you're a vice president ni krom na bisi ne wontimi mo ho wa meka sisudua enne se nema esi ye nyina na o hye kire na ye pese o te ase se yemfani ahane enko aprinkins mafie hwe ohene oba me farm so a me odabodabu bi wo ho edin ya me depa oba din ba kwa me de Letitia timide na to Letitia hane 21 ena kwa de bibi pen ho asem so obechi baako oso ni mo de ne ko Letitia tu fanframam ko so kwa de bi ni sisi achi ne behwe fom ma oje ne ba enne sa Letitia ba no aka kra bi na ono so beto etimi bisa mo se ka Letitia nya sa akokoduro no antu ankotata kwa de bi ni wo ma kan ne ba na obeto ma me nkosua no anka owehin na no bi aye to aba yese Honorable Kennedy Agyapong e wo se wo agent e wo polling station ho edu ane apam on the polling agent yese wo se Ralanche Martin wo agent etna polling station ho edu a na ni hu moja na nam social media na no aye to aba yese aba no yentu ni petemu na obi amfa na ni kosua ehunu bi yero aba omi akrom north east na de ade na ko hye dem kokuam dining hall na aye to aba no da no ya aye to aba ya na yero Kennedy Agyapong ni agent yetimi atu ni punum se onyi sika no sign pink sheet o se da bi menyi sika ji 2000 o se menye ji 3000 o se menye na ya tu punum se krache wan jiu ujiu ya ba feel na se bisa tete kwa asem we nyina akoso party yenhu se yetimi akondem sa de no awreho sem ne se sa sebi abonefo sem we nyina akoso yeto abawi a na ye de kire enne ba bi ade ache aduro ba bi ani bi aduro yeto aba na ye de akire ye yes sa sebi enyambran sem ni nyina awie ya ye kokan aba no nipa duonu nwotwe yeto aba no omu nyina atoma nipa baako de sinne sa nipa baako no
they see in the room and Grassi see in the room no with me ma bonte me condemn me we say em fa NPP party ne emma no na Ghana for me pese me twem adwen si ade bi so obi also honorable Kennedy nani so ehye yes leader bia obetumi den satraya ba ama ye free baby e wako baby foforo bia o se nani so ehye nene de make say honorable Kennedy ohine Japan grand say Ghana mabuna meka ho ayedi na chi no asema yen de ye kan say gidie ni aresimu aye wo ni mu eso pa na sa kasa showdown na o kan ya aya agenkwa na age ni agent ne nkwa enye showdown video na omunya e bi hwe ya na nka ya to obi punum anka ne ye nim de ete ha ye ka ho asem no sa showdown no se media me kan wa fidie so se e da ono abo be ka se sa asem wa twe asan no ne campaign be san e frechire because I be ne mahu se afede ye ho adampan so obi epeso hunhuna ya ye nya kamafo enti ye tai na chi so obi kan all die be die all die be die na ye nyina yetimi defend all die be die enye showdown ye yetimi defend okaso be ma showdown no nkaso aduane si table so ne na be kan gu minim so kan ye no de na ohwehwe ne se pepepe ye beba pepepe ye no nyame adom e bai enti the real showdown no yende ye se ebesi on the 4th of November abaya to no nanu na ye aba omo medidi amen na omo pe champagne bia no maguso na omo ka omo na to so nkwankwa anu ase na omo adodwo omo ho omo ne koto sa aba no de ye koto no 4th November no eye wono mu a omo ma awie JSS na anu ya na omo be ko SHS na onni kwan obefa so obeto trunk ebeto chobox because ene de free SHS anketa for sa for na sa ekom eni sukom na eku omo no omo na ekoto sa aba no na ye two constituencies aba first constituencies ni ato awie na eku mawu no MPP afa no fala second constituency na ye kona ye grassroots constituency no grassroots ni no grassroots president no e ho na won so ye be yi na pie enti yen de ye say e wiase aye we krobia sante kotoko ne kan wasu be kuma bo atromo no adware sasadro de nka jana man fa na mrante sem nante kwa yase honorable Kennedy ohine Japan wose se wanka na onka enti yen de ye ka kire no se ye tanachi na yakopon ya adoma me nda ebe na otwe se wo se me fa from free asante dwabe du se memorial farms na me kokopie ayi mensa hobi kra me fa for mako se de be a showdown work no me kobi se ba mu yada demonstration me kobi na se bio ene yetimi age power showdown work no bi tire mo hene kofisafo na da se nya George yen ka etie for se inu abema kadi abedwani na ansa na pese fa course kakra ana ke yen ko kadi ho yo ni kadi wi a na fa course kakra ne dwumade no abana wi inu abema mia mado yemo wi abako said go home ya iguso akra then ekoso ahaf bono sorry mia after na menchia wati funyina menchia MPP ni baby a wati program Ghana for obibia owo akomapa eta adwumadi ya yidi menchia obibia menchia honorable Kennedy Japan and apam for the national campaign team members and the hard working coordinator or team in chain for Bono region. Minia, so we are kind no Bono East. PBI boko, but and shada nyabo kosa. So okay, yet hanumi the chichiri mukonya anyanka me penono. Nina ne se nhyehyɛ ya party national edigu akwan mu se nka yenkone nkonkoto aba Saturday. Menim se yekwakoto aba na ye wo nhyehyɛ ya na ewo aba na yekwakoto no ho. But amrantie bi a yedwen se sebe me support vice president and he's the vice president of Ukuru mu. Government machinery nyina nso so ye the support no. So we jina police ni enemy ye bo kra na obia enka hwe enti e cheme bo me police for anim me no ka say yeguso a meji ayaresa minim say enrachi last
this week Monday who me usham wa Accra nra na ye koye nra e ba na say me spinal cord e ho akakakra but no bit no ye mabu na ye wo kuro we mu ye die ye pese ye change the face of the ekoso man mu ene because so hwe the ekoso man mu si enya leader obetimi ahwe wanim aka no kra kire o say menua de wo ye ne enya me no kasa ene mranti nyina ye ma enkokrafo because e dey ne betimi am wakasa bi so obotumi ye kama me no kasa obotomu nya obesidi akwa wakasa o yire na ehwe wa obesidi akasa o mpra na ehwe wa obesidi akasa na msoma nhihye ya ye di gu akwan mu no agent amu inside FAN my regional organizer who is Sulemana Musa and Limam Sedu omo abetena se wo hwe nhihye na mo hyehyeye na ye wo candidate bia wo two agents na ye wo no ye must omo line up 10 chairs ema first agents no and other two other one agent no so e wo akire nti me wo hono ma na ye frame say ye executives no that's organizer and deputy secretary abetena akondwa ni bi so a ye say omo ye agent ema vice president but omo so nim say omo training na omo call ye no wo ye executive a wontimi nye agent ema obia nti omo nti ase ni ntra omo ye den omo kan sa asem no so omo frɛ police ni bi after say nipa na approach ni say na konwa so no te won sore no yo ka che na say chama me dey menti ase wow ti ase okay nti omo frɛ police ni foforo police ni na ma omo attention then omo nim say me leader e was so omo report to asem no ma me na asem na timi adru ye mpain for anim wa Accra nti omo frɛ me na say no na mo hotel Jojo a me di dwumadi bi concerning about na you know say me free hotel Jojo na me ye den me ba ho na me ye de ye betu ye this who run inside there were 3 barriers obetra police barriers last barrier no me before me tra first two no kra na me brand me do last we no na police fojina entrance no plus EC official fe 8:30 afi kra na mo ye omo hyehyɛ omo totototo omo no ma ti EC official no na police na me kan kyerɛ omo say per the rules of the game no regional officer now will be a delegate you don't qualify to be an agent for any of the aspirants on this note no nipa mi nu ma omo ye mi colleague regional officers enti mesro omo say ombe ka kyerɛ omo no omo ayede apie timi ka kyerɛ omo na omo ka kyerɛ meet me identify na me say and o ka so police commander divisional omo ka kyerɛ me engineer then of friend ne money be including EC official na original no na omo ko frɛ organizer P ba bonten so organizer P ba bonten no na omo ka kyerɛ say unim say untimi nye agent na o say and na omo manage na abonten enti deputy secretary resist so onye den ompie enti yes so ompie no na police for no yes no opie so bedru ho the first question will be say no a party na ye di adwumadie security dey afra mo se bibi nko ya e na mo nye den mo mra na mo mebo ye ho ban na sesie ya bibia nko so e die nti e na mo se menye den mimpie ye o ka kire na ne se e na police ne ka kire ne se u colleague regional officer e na be ye complain enti ana no kire se bibia enko ye e ho dey in fact police for no ya ade nti ebeya odi pia bonten the next question I will be say na ye me no be say am say minister per the party structures no organizer me boss na me can tell say yes me ya we but na ye to abai anye position adwuma na ye ba be ye wa ha easy for na show mo santimesro me ka me sro ma no nsi bra ba ko gira mani ba ko gira machi omunyina free north east a police in front of divisional police commander him enti esiwi ere na me frɛ me amo ye ya na amo pata ya na me kotena me karu na me frɛ
me regional chairman say na ekoso ye nyina ye betimi aye bi but ye ba no leader no afutu ode ma ye nti ye mpese be ye den ye be call no data agent nti one boys no enkasa nti what the ono ka chere me say oh what ye ntwan me free center hono later on na ya ye den ye nyina ya kwa akoto abana bom na day before no waka chere me say you will meeting because ona ni sambu wasen north no okoshe Germany a Thursday no oba nti Friday and our friend me me constituency me call or friend individual me call na me constituency chairman or that's Kintampo South and our catch and say oh the next day we share in answer na then akwa akoto aba because there by we share nti after say incident in CBA me call back to Hotel the Jojo till within 5 minutes na me me juma di na me say say there Hotel the Jojo to Jamestown so there eben ma me for na me nti asema chairman ye den e wo ma yen nua and I'm a call and then my brother back home. That did not tree a driver me. Timmy coin on no parky, fear him. And I'm Mura Muno, the Koto, my first vice chairman, the second vice chairman, Kokoto, me woman organizer, Kokoto, me treasurer, Kokoto, financial secretary, Kokoto, research and elections, Kokoto, woman organizer, deputy woman organizer, and deputy organizer, and only one founding member, the whole region. Timmy Tnas na won say Kadi ya te wasem no ewo na is so unfortunate dey see na me say oh David oh na oh there me so was a camp no nti kasa kire o boys no ti ya te wonu ma ye kasa sere kura o enim se party there one party e twam minua se me te ho no mo me te stuffing chair me hwe na nipa mienu ejina manim ba ku jina machi enya easy in front of them the woman organizer training sir the woman organizer or sorry so patasa saying you who ye na omo kana hwefam ama me no ka say in samabu so sha wow TV that time misika e sha me 40,000 yi scan ko e o hwe me phone ya papai enti for me dey me who ye say I'm seeing inside no say my first vice na yakokora the second vice chairman pen ya branch na my secretary to mo try ya so mo ye den omo pattern to quality ma na mo wo mu na f mo mro na me da fa na me ho say MC no aso be mu a omo ye den nti me driver no cry e ba inside no na me organizer na san ko attack no anye easy nti wono no pushi no to ba bi na oye den oba na oba Jimmy free MC ni sem na MC no na me didi nkoma na me free na me call police station na me call your official complain e wo hono ma ye rush me de me call hospital nti me free hospital no na wo so mo san transfer me ti me ba sunyana na me san ko kumasia me ko manu kuku wie me wo Accra enra na mo ye emra na report no ba ya mo se code no na e ho aka kakranti eja the woman no omo reasons ni say omo reason ni nyina ne say I was say in fact a day before I can't mean to me kasa mo but a day before ye Kintampo South secretary I friend we afi me no ko di me private enkomo around 10 o'clock in the evening around 10 o'clock in the evening no me who say deputy secretary no and then a car ababi twam timi call car na me de call na so no se me change car no nti after se me free hono ye koko change car no na ya nti mo hu me movement ye den ebio ti ade chi ye no na saade no and before ni nyina hwe region no ma I'm the only voter mitimi ji mani mo say meto aba anase me je adwuma ma honorable Kennedy Japan simple because so hwe me region no ma he has been grateful to us because ubi samia de me kan titia me ba office as youth organizer why ye employment kraba kuma me office da honorable Kennedy Japan with 2 factories e me regions ba kon why employ nipa 960 ayewo atebubu amanten month ya yewo mu ye second factory e wo prime aye no nso so why employ nipa 750 enti me hu se emabunu na me ye den me di omu anim by the end of it o se mabunu nya bibi ye den eye enti so obi aba na so obetimi ahwe mabunu a
by the end of it no ono no ye ze den ye support no nti me reason no nti the time bi so ya na yetimi free meeting yetimi ka se we dey me amon free no the last meeting about omia eba ye region that was 2 weeks me can say ono ankasa nim who be there but me free sunyane na call meeting no me kokodru ho no the security for no resist say omo mami ra inside babu no mo no mo ka say no say if say a regional executive council meeting there kadi na ye regional youth organizer also go inside and I ye na me then we go inside until one party and an internal election I don't know say but then ye nimu ti ye de we no menua embu yabam me de emuma bam until so be then ubekumi afiri ho no no e be ye aduma na until so be then ubekumi afiri ho e de asi nyina chi no menim se party ensu tutu anamo de matene say your friend discipline committee ni na se for have not been called after sasa de ni see no still no mo ye follow up honorable audio no e buy in video no e buy e no mo bre ase and the bo mu because o ma hu see leader eden akasa and the ye den be ma akasa and the bo mu hu enti je me wo kan say e mabuna yen asori say ye di papa na chi no papa na e wo ho no ma yen asem ni see ye no kwan a wa fa so even crano the wia wa fa asem no te say ono an ato no no it tells you say oye leader and you hear say nipa no anyo obi asebe obedi na chi na asem beba na wa ye den we twabo but by the end of it no you say ye wo mra e wo ye kuru we mu emra ne be den e je adwuma and emra no so de minim say anyame no mo di bon anyame no mo di me bon e state no ma ye den omo aye den afum no nti emra no se state no afum na also ni state me ye den nti pe minia de ekoso no Emra nti okay enze ye for class so intini no because no siambo no cre anisa osasu afoso yes ko from kasebo na ansa na kra no ne fanchi ankoma Mr. Pius Vincent Abaka we are working not coordinator ema ona woken obi ano yeda wase na na kwasi nyame na company limited e wo aso ase onso yeda ase lawyer Kwaku Amodate na kasama ona woken and campaign team ni na no wo hwe na so wa hwe live onso yeda ase Mr. Padmo Bafo Agyapong Oka communication team no also yedase minu abema George Opoku Amponsa eni ni fi Kumasi bedruwa